Praise the Lord. Aigi ming chingkheng am harongbom yengbiba khwai mayambu ibungo Jesu Christ gi mingda Grace Addict ki YouTube channel asina taramna okchari ngasi ichi naw singi mafamda khara phongdok chningba adudi lakiba chahi ase haibadi hojiki chahi 2022 ase the year of prosperity haibadi hiram khuding makta chaokhatpa chahi ama oigani haibase aikoi pungningda aikoi thaminasi aikoi pungningda thajaminasi haidna ichi naw singda ayhangna khangan janinge ayha ichi naw singi mafamda mapui bongi wahai amata pathokchage Joshua koba lairik adudagi pajarake Joshua chapter 1 verse 8 tagi Joshua pandup amagi pada nipana asikari hairi haibase ayha pajarake aigi wild jathangi lairik ta yauriba wahai sing adu paba kaidau ngai dasu kauganu nahakna pumnamaktu inba ngamnaba ahin nungthil naidana ningsingduna layu adu oirabadi hiram khudingda soidana mai pakane hallelujah hiram khudingda soidana mai pakane na haibiri isi nausing mapu ibungona taibang mioi base ihana hana semakpa matamda yamna phajakhraba Eden garden da taibang mioi bu thambi awat pa amatta lehenbide makhoida aduga makhoida amaga nungsinaba saunaba phataba amta leite nungsinaba na pik thalle hairiba Eden garden aduda taibang mioi base mapu ibona semakpa matamda desert ta laikang lada karisu thamdeba marabhumi gumba da karisu thamdeba ko nasana kanna thabak sujaraga kanna humang ta na thabak sujaraga chagadabani haiduna mapu ibona sembirakteba adugi maramna mapu ibona semakpa matamda Eden kauba yamna phajakhraba awatpa amat leitaba Eden garden inkhol aduda mapu ibona miyoiba singbu thambirami haibasini hairiba inkhol adudadi awatpa amata su leite asina takpati taibang miyoiba se mapu ibona semakpa matamda awatpa amat leitana haibadi hiram khuding makta chaokhatpa haibase mapu ibungogi apambane aningbani haijaninge chinau singda akoi yengsi mapu taibang miyoibana pap ta takhiba matamda taibang miyoibana ayol aranda takhiba matamda su mapu ibungona aikhoibu kyamuk yamna nungsi haibase aikoina Eden gi inkholdagi lapthokhraba su mapu ibungona aikhoise hiram khuding makta chaokhatpa yananabagi haiduna lambi aikhoida adumak utpiribani ayhang nojita pajakhraba Joshua chapter 1 verse 8 aduna yamna chawrba sakhini haiba tare Joshua chapter 1 gi verse 18 sakpi basidi aikoina mapu ibungogi wahai ase meditate tawba matamda aikoina mapu ibongi wahai se meditate tawba matamda aikoida success prosperity ase lakani haiduna mapu ibongi wahai na aikoida takpi asidai sida aikoi matamdugi hayu taragadi Joshua gi matamda hayu taragadi Joshua gi matamda lairik atopa leramde ahanbagi lairik manga si khaktane Moses na iba the first 5 books aikoigi Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy hairiba lairik manga sine asise aikoina Torah haina su khangnai hairiba lairik manga sida mapu ibungogi wild jathangi lairik manga sida pukning thamba taragadi meditate tawraga taragadi day and night ahing nungthil nungthang se aikoina meditate tawba matamda soidana hiram khuding makta chaokhatpa masu marang kaibdu oigani haiduna mapu ibungi wahaina haibirame adubu ngasi hojiki context asida ngasigi context asida haibadi anauwa walep nabagi context asidagi aikoini yenglakpa matamdadi aikoini ujaba phangjaba se kaino hai matamda sidaisida wahai haina haibase sumaina hai aigi walja thangi lairikta leiriba wahai sing adu paba kaidau nungda su kauganu hairi sida haiba wahai ase hojiki context ta yengba taragadi aikoi Johan pandup ama pada ama dasu jam sengna iduna lei ahanbado wahai adu leirami wahai adu isorga leiminarami wahai adu mak isor oirami wahai aduna sayolaktuna pada tramari da haibase Johan amagi tramari da wahai aduna sayolaktuna aikoigi irakta leirare haina hai the word become flesh and dwell among us haina hai asina takpadi wahai ase kanano hayo matamde ibungo Jesu Christ asimakne ngasigi context hojiki context akoina sengna yengjeruwa matamda maramdi hojik sidi mapum pharaba matam hadune karigino hojikti lairik humpu taruk mak the holy bible se hojikti complete oina aikhoigi mangda leirabne aduna hojik aikhoigi miengdadi the entire bible ase
mapu ibungo gi wahai oiribane adu wahai haisidi ibungo Jisu Christ asini isi nausing aduga asi khakta natana asidaisida wild jathangi lairik hai taragadi wild jathangi lairik se karamba oigane ngasai gi hanbal lairik manga du khakta oidoira hojiki matamda yengwo matamda no hojiki matamda yengwo matamda di wild jathangi lairik hai taragadi the entire Bible Genesis tagi hauna Revelation phawbase wild jathangi lairik ni hojikti aduna sida yauriba lairik Genesis tagi hauraga Revelation phawbase ekhoina Jisu Christ हाइबदी दुदा यारिबो वाही अदुदा एखुने मेडिटेट तौबा सिने एखुने मथौ तारिबसे अदु वाही अदुदा मेडिटेट तौबा हाइरगदी करिनो हाइबो मतमदा इबुंगो जिसु ख्रिस्ट दा एखुने येंगजबा सिने इबुंगो जिसु ख्रिस्ट दा एखुने मेडिटेट तौबा सिने इबुंगो जिसु ख्रिस्ट दा मेडिटेट तौबा महांगना एखुबु क्यामो यामना नुंसी हाइबसिदा एखुने मेडिटेट तौबा पुनिंग थमजबा महांगना लोइबिखिबा थबक अदुदा एखुने पुनिंग थमजबा अदुगा महांगना एखुगी अयोल अरान खुदिंग मकपु कोपी खरे कालवारी क्रॉस इ ताबिदुना हाइबदुदा एखोइना पुनिंग थमजबा महाकी मपाल नाइद्रबा थौजाल अदुदा एखोइना पुनिंग थमजबा महांगना एखोइगी दमकता कालवारी क्रॉस सिबिबंगी मरमना नंग आई खुदिंग मकसे चाउखटपा अमसु महि यानबगी पुनसिदो महांगना पिबी खरे हाइबसिदा एखोइना पुनिंग थमजबा असिने द मेडिटेशन हाइसे ईश्वरगी वाहिदा अदुना इसी नाउसिंग एखोइना हाइदिबा वाहि असिदा इबुंगो जिसु ख्रिस्ट दा एखोइना मेडिटेट तौबा मतमदा एखोइना पुनिंग तो थंबा मतमदा एखोइना वाखल तौरगा लेबा मतमदा एखोइगी नुंगदा लेरिबा थाजबसे हेनगलैये थाजबा हाइबा तारगदी फेथ हाइबनिको से एखोइगी मणिपुरी मैतै लोन दा हाइ तारगदी फेथ हाइबसिसु अदुम थाजबा हाइ अदुगा बिलीफ हाइबा तारगसु अदुम थाजबा हाइ अदुगा ट्रस्ट हाइ तारगसु अदुम थाजबा हाइ अदुबु सिदैसिदा वाही की मतुंग इन्ना बाइबल की मतुंग इन्ना असिदा यावरिबसिदी फेथ हाइबसिने हाइरिबा थाजबसे अदना फेथ हाइबसिदी सुपनतगी मपु इबुंगोदगी खक्ता लाकदबने अखोइगी नुंगदगी थोलकप नते मपु इबुंगोना अखोइगी नुंगदा हापिरगा थोलकदब पोनी हाइबसिने अया अदुम पाजरके मखाताना मपु इबुंगी वाहाइदा हाइबसे रोमियो पंदुप तरागी पद 33 रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 दा असुमना हाइबिरी मरम अदुना पाउ संदोकप अदु ताबदगी थाजब लाई अदुगा संदोकलिबा पाव अदु ख्रिस्तगी पाव अदुने यमिनसे सैसिगा ख्रिस्तगी पाव अदु संदोकलिबा ख्रिस्तगी पाव अदु एखोना तारबददा थाजब अदु लाई हैना हारिबा थाजबसे फेथ हाइजबनिको फेथ असे लाई हैना हाय अदुना अइगोंदगी फेथ से लाको मतमदा अइगी इमुंग मनुंगदा अइगा पुनमुक्तगी नकनबा मीदुदा फेथ असे संदोकनीबा अखोइगी यामना नुंसीखरो पास्टर अमना सुगुम असुमना ताकपिरमी फेथ इज कंटेजियस हाइना फेथ असे यामना लौनखरबा लौनगनबा लैनागुमबनी हाइबा तारे तौतबु सिगी फेथ हाइबा लैना सि यामना अफबा लैनाने असिदे अखोइ खुदिमकना नानिंगबा लैनाने हाइबा तारे अदुना फेथ इज कंटेजियस अइगोंदा लैबा थाजबसे संदोएबा अइगोंदा लैबा थाजबसे अइगी नुपीदा अइगी इचिनाउसिंगदा अइगी इमादा अइगी इपादा लोइना संदोकपा याय तौतबु अइगोंदा लैबा ताबने फेथ असे अदुबु अइगोंदा मतौ करमना अइगोंदा फेथ लैगनी अइखोइना इबुंगो जिसु ख्रिस्तगी वाहाइ अदो अइखोना ताजबा हाइबदि अइखोइगी मिएंग फमसे मपु इबुंगोगी वाहाइदा इबुंगो जिसु ख्रिस्तदा महाकी थौजाल अदुदा महाकी लोइबिखिबा थबक अदुदा अइखोइना थंबा मतमदा अइखोइगी फेथ असे हेंगलि हाइबसिने चिनाउसिंग असिदैसिदा मी खरा मना अदुम लान लौबसु लै जिसु ख्रिस्त की वाहाइदा अखोइ पुनिंग थमगदबने हाइबगी मरमना अखोइ बाइबल दा रेड कलर ना इबा जिसु ख्रिस्त की वाहाइ अदु खक्ता ईश्वर की वाहाइनी हाइदुना लौबा कांगलुप अमसु लैतब नते जिसु ख्रिस्त की वाहाइ सि खक्ता ईश्वर की वाहाइनी हाइबा समना हाइबदा मैथ्यू मार्क लुक जॉन असिदैसिदा अनंबा जिसुना हाइबा सिंचे अखोइ रेड कलर ना अदुम इबा थेंगना जै बाइबल असि खक्तने ईश्वर की वाहाइ अदुगा रेवलेशन दा खरा थेंगने जिसु ख्रिस्त ना हाइबा वाहाइ खरा रेड कलर ना हाइबा लाइक मरी मंगा असि खक्तने ईश्वर की वाहाइ आइदुना असिगी मंगा असि खक्तदा पुनिंग थंबा मियोय खरसु अदुम लैतब नते हाइजनिंगे अदुबु असि चुमदब्रा हाइना खंजै मपु इबुंगी वाहाइसिदी लाइक मंगा खक्ता नते सुपनतगी जेनेसिस तगी हौना रेवलेशन फावबो मपु इबुंगी वाहाइनी अदुबु अइखोइना पाबा मतमदा पुनिंग थंबा मतमदा अइखोइ ऑलवेज वेयर द लैंड्स ऑफ ग्रेस हाइबा तारे थौजालगी आनोक उपगा अइखोइना पाबा तमिनाबा तारे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯛꯖꯣꯗꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯦꯃꯨꯑꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯕꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯖꯨꯑꯦꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯣꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯖꯦꯝꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜꯒꯤ ꯑꯅꯣꯞ ꯎꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ every page will point to Jesus Christ. ꯂꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕꯁꯦ it will never be boring again. ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯆꯨꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯝꯗꯤ we are going to see Jesus Christ in every page of the Bible. 바이블ꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯇꯕꯅ ꯊꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯝꯕ ꯏꯚꯦꯟ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯗ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯉꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯒꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯏꯁꯩ ꯄꯟꯗꯨꯞ 12ꯒꯤ ꯄꯗ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ Psalm 23 verse 1ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ The Lord is my shepherd I shall not want ꯖꯦꯍꯣꯕꯥꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯕ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯖꯦꯍꯣꯕꯥꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯖꯦꯍꯣꯕꯥꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯩꯁ ꯃꯥꯁꯤꯗꯤ ꯖꯦꯍꯣꯕꯥꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯦꯍꯣꯕꯥꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯦꯟꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ The Lord is ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ The Lord is my shepherd is ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ was ꯍꯥꯏꯗे will ꯍꯥꯏꯗꯦ The Lord is ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯦꯟꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤ ꯍꯜꯂꯦꯂꯨꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯁꯤꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯤꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯌꯥꯎ ꯁꯦꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯪꯒꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯔꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯚꯔꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯏꯁꯦ Psalm 23 verse 1ꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯁꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ wisdom and knowledge ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯊꯤꯒꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯌꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯄꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯪꯆꯠ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯄꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ Psalm 23 verse 1 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ encouragement ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯗꯣ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯦ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ
पुनिंग इहान हाना थमिनसी मरमदी अखोइबु सेनबीबु मपुसे इबुंगो जिसु ख्रिस्ट ओइबगे मरमना महाकना चपचाना अखोइबु सेनबीरी अखोइबु अवाटपा अमत लेहनबीरोय नंग अइना खुदोंग थीबा नंगकपा मतमदा इबुंगो महाकना सोइदना लाकदब खुदोंग थीबदुगी नंग खुदोंग थीगदबा अदुदगी ngakthokpigani haibasine si nausing amen aduna akhoi mapui moi wahai da meditate to matamda akhoi da lakadaba encouragement se cham basigi simple example Psalm 23 lai soni sei kulhumdogi pada amadagi akhoi uwa phangji haibasine si nausing aduga ngasai ehang ni han hana pajaki ba Joshua chapter 1 verse 8 Joshua pandu amagi pada nipan duna yamna hena mayek sengna so ekoi takpire adu de ekoi English ki Bible de yengwo matam de asida haibase ekoi mapui wong yu haida puning thamba matam da meditate to matam da ekoi da phangadab se good success when bigani hena hai bad success haina idabne ko good success haina ekoi NKJV version ki Bible de yeng taraga so good success haina I haibadi ekoi da mai pakpa aphaba mai pakpa haibatare ai asigi matang da good success ka bad success ki matang da example apik pa pijage example macham ta pijage madudi ai hak se aigi office ta promotion adum kai ai se aina tawruba khuding ma mai pak na adum promotion karak pagi maram na ai se tum success oire aigi career da adubu aigi imong manung da ai se matam kai thokpa ngamdre aigi ichini now aigi family da ai se matam kai thokpa ngamdre aigi church da ai se matam kai thokpa ngamdre adubu aigi thabak mafam da di success se pangoi ta oiba adubu aigi nungsi jaba ichi now sing aigi nungsi jaba imong manung da di ai se matam kai ba ngam da wari phaw sana ba phang da adu I tharaga di that type of success is not a good success asi ja afa success ka udeba asi se bad success fatta ba success ne adubu mapu ivona wasak piriba Joshua chapter 1 verse 8 ta haibiba sidi good success ohen bigani hana hairibne adu oitar nahak thabak mafam da su success oigani adu khakta na tuna nangin ichili now sing nahak na nungsi jaba mioi kya da su nahak matam piba ngamgani ba that is the kind of success the Bible has talking about Bible na takpiba se hairiba success adune a good success hen mai pakpa hiram khuding makta mai pakpa hiram khuding makta chaokhatpa haiba sine chi now sing hiram amada tana taba hiram khuding makta chaokhatpa asine mapui bungona ekhoibu kokthokpi base maramaduna chi now sing handaki chahi ase the year of 2022 is the year of prosperity hiram khuding makta chaokhatpa chahi ase soidana handaki chahi ase oigani haibase ekoi thajamina se ekoi pungning da 100% thajaba thamaga ekoi mamang londa chakhatmina se chi now sing fataba na ba kya laksano aikoigi mangda aikoigi oida aikoigi yetta fataba anaba ayeknaba myam ta dun leisano nang aibudi mapui bungona fataba singto amta so on biro have se akoi thajaraga mang thana chatmina se aikoina prosper hairakpa matamda akoi thaja khraba ichi now sing di khara pam daba khara su leitaba nate as makoi di prosperity gospel share tawre he moidi moi kanglup sidi prosperity gospel ni ka ana adumaina lana sandok pi basu leitaba na chede si now sing adubu prosper haibada ikoi pungning hangoi biganu prosper haibase chaukhatpa haibase mapu ibungi wahai degene aihang na pangsa ta sem sajalaga panghai haijaba na chede prosper haiba wahai sidi ikoi mapu ibungona ikoi se prosper oheningi haibase mapu ibungi wahai da jam seng na u phangje haibase ne aroiba oina aihak Bible verse amatam pajarake ikoi Johan pandup amagi sorry ahum suba Johan pandup amagi pada ani ahum suba 3rd John chapter 1 verse 2 se iha pajarake sumaina hai akoigi jisu ko yamna close oiramba sebok haiba tare Johan se akoigi ipu Johan haiba tare akoina Johan na sumaina akoigi damakta prayer to biramba se haije biramba se iha pajarake sumaina hai 3rd John chapter 1 verse 2 achan basa nahaki thawaina chaukhatpagum nahaki thawaina chaukhatpagum nahakna hiram khuding da chaukhatpa amasung hakchang phaba oisanu haiduna aina haijari hallelujah hiram khuding makta chaukhatpa amasung hakchang phaba se mapui bungogi aning bane Johana nang aigi damakta haije birami matam aduda adubu mahangna haibase hakchang khaktang phau hiram khuding makta chaukhalu adu khakta nate sida haibase nahaki thawaina chaukhatpagum aikoigi thawaina chaukhatpa se darka oi si nausing aikoigi thawaina chaukhatpa matamda aikoi hiram khuding makta chaukhatpa se follow torakani haibasine aikoigi tungda dum lakani hiram khuding makta aikoi soidna chaukhatkani
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯊꯥꯖꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯐꯒꯅꯤ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯝꯃꯒ ꯗꯤꯁꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗꯇ ꯌꯦꯡꯈꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯁꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯌꯥꯎꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯛ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯁꯨꯋꯥ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1 ꯚꯔꯁ 8ꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ 3 ꯖꯣꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1 ꯚꯔꯁ 2ꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯗꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ because the year 2022 is the year of prosperity 2022 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯕ ꯆꯍꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯒꯗꯕ ꯆꯍꯤꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯦ ꯍꯜꯂꯦꯂꯨꯌꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ let's meditate on the word of God let's meditate on the finished work of Jesus Christ let's meditate on the grace of Jesus Christ Jesus Christꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯣꯗꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯆꯔ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯖꯁꯤ ꯎꯖꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ